Hakapor sau buje ye janmiet jong ka arpu pratrek unaitung araja arpu sau uba Kmie za ringkat ka kurim jong uhi kila yo jing pentep na gibor panya school Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Mauplang bo Khun jong ki Nathaniel Sotun ubasa hostel bat pulia hakate ka school uli yo jing stom bat ra sa Mauplang CHC. Kini syukurem nalaban kila her brand sakate jaka bat anda kila poi siteng lenti layo jing tip bo Khun jong ki ula sabat boarding hakate ka school kat bau dang lit sum. Abapoy hak Mauplang CHC kishi kurum klempoi perkat bakin du no elau Khun prangsngi ubadang pulia ka kelas 11. Nathaniel uday ubadang supendap ya ka examen SSLC haka first division. Hadian katay lawan ra ka basa jung usiyeng jung halaban pada balapoi ki bahiyeng kilai keren berkipulet halaban police station ban penyat chakmat ya ka post mortem. Namar kam syai bah ka jing batai bat kimla ban ngai bo Nathaniel unyap na ka jing Shah Lympat haka boarding electric. Haka nok pai sengi jong arp khandai tarik pan kat bagi bayi yang ginang ab ban pendap ik post mortem civil hospital Shillong uba Kmie za uloong ban nadu si benai mensua ladon ka jing mudoi syaki bor penya jong ka school baka boarding kamlong ka basngan henry kamdon satia ka jing simkhia ladau Khun jong ki uyap na ka daw uloong baya benta kin ap swai ka kai pot post mortem haswa bakin syemi ka sin jam sakhmat na ka benta ka jing do no elau Khun kapoi phone hilok jonga ben lifestyle sa budget kapoi phone ilok nga tapi ang wano sa po si bala sita mukur tinga ilok ila kuma tinga mi la kami nang ni kan argo tinga man baya limpir ila kli ba jia yu phun kimi patay ko so do wano sini ya po yang taipan kendu di principal yang ako ang ba he was electrocuted he's no more tekan pikamet kamet kidin puluh itu negara nak macam jadi negara ni kan yang benar post mortem sebentar kita nak post mortem tu yang abah lah yo shock report kita ada tadi syabat lagi semua kita Lympat tip so tengah ada report semua tu nen kalau pihak kita ikut dia kadang kita kerja stom lebih well akit sport sisi tu perlu so kita justru dengan korban Nanti ngelawan kita mau ikut bisnis nanti belajar itu ngaku first of all dengan tips tahu beli nggak aku dua itu dengan cuma sekian bisa nama lagi ulah awal kamu sekolah lagi sobat ngapa nggak mau try lanjut kalau kerja sekolah ini beli ini bagi pun tambah kan nanya pada nyak keliru cuma berjumpa itu cuma mau kamfas yang bersih dan tu kan tawar tidak dia intuition still jujur berkata sendiri kemarin poin hantai pat kau sudah barang lagi tolong kuat bagi bejai Khun ngapat kan dia syukur Khun dulu juga nama lada kadai makan arah boarding elektrik dulu kadai ka responsibility juga school kan school berkinya pernah kemudian central tu mana ni yang itu house master orang ke principal si benai suar tambah Lympat itu di kamshim fiction itu jadi asing juga principal juga school kan nalar kas school ke central government insting dapat dilong kibajai punya jabat so ikun dulu tenang patay habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya